Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ešrefil enbijai wal mursalin, nabijina Muhammed sallallahu alaihi wasallam. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد. Hamd i šukr mu pravime na jedinstveni od Gospodar Allah Đelešanu. Svedočam deka Allah subhanahu wa ta'ala je jedan i jedinstven i dostojen nije samo nego da go obožavame i verujame vo ovaj naš dunjalučki život. Svedočam deka Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je poslednji od Allahov pratenik i pečato na site Allahovi pratenici. Kogo Allah Đelešanu go isprate do celo to čovečanstvo kako milost da gi poduči ljudje da go veruvat i obožavat jedinstveni od Gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Ispraćam selam i salavan na Allahovi od pratenik Muhammed alaihi salam, na njegovata čestna familija, njegovite vredni drugari i na site muslimani. Počituvani vernici, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Molim Allah Đelešanu da ne poduči so korisno znanje i nije da se iskoristeme so ona što Allah Đelešanu nas ne ima podučeno. Molim Allah Đelešanu da vdahni vo našite srca takvalog, bogobojazljivost, strahopočituvanje prema jedinstveni od Gospodar Allah Đelešanu. Počituvani vernici se naođame vo ovaj mubarek mesec Ramazan, koji vo ovaj mesec nije go praveme toj ibadet, a toj ibadet je naši od post. Site naredbi od Allah Đelešanu i site ibadeti što gi praveme prema jedinstveni od Gospodar Allah Đelešanu imat mudrosti. Taka da i ovaj post, ovaj ibadet što go praveme vo ovaj mubarek mesec Ramazan ima mudrosti. I inša Allahu Teala vo ova kratko predavanje so dozvolo od Allah Đelešanu ke se potrudeme da objasneme i da kažeme koji se tije mudrosti na ovaj ibadet, na ovaj post što nije go praveme vo ovaj mubarek mesec Ramazan. Često pati sme slušali alhamdulillah vo našite Allahovi džami, on našite hatibi, našite efendi, Allah Đelešanu da gi nagradi za njihov trud, sme gi slušali tije Allahovi zborovi, deka Allah Đelešanu ne potiknuva i ni kažuva nije da imame bogobojazljivost. Zato i toj kuranski ajet koji često pati go kažuvame vo ovaj mubarek mesec Ramazan, Allah Đelešanu ni kažuva vo sura Al-Beqara 183. ajet i ni vika: ja ejuhelledina amenu, o vije koji veruvate, kutiba alejkumu sijam, vas vi je propišan post, kema kutiba alelledine min qablikum, taka kako što im beše propišan i na tije koji beja pred vas, la'allekum tettekun, za da vi je bidete bogobojazljivi, za da vi je imate strahopočituvanje prema jedinstveni od Gospodar Allah Đelešanu. Prva mudrost što ima ovaj ibadet, ovaj post, što go praveme vo ovaj mubarek mesec Ramazan nije da bideme bogobojazljivi, nije da imame takvalog vo našite srca. Zato Allah Đelešanu ni kažuva vo mnogu kuranski ajeti deka i na prethodnite im naredil tije da ima takvalog.
tije da ima bogobojazljivost. Zato Allah dželešanu ni vikavo sura En-Nisa 131. ajet وَلَقَدْ وَسَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. I Allah dželešanu vas vi narede i Allah dželešanu im narede na onije koji što im dade knjiga, koji što beja pred vas i na vas, zašto enittakullah, za da vi se plašete od Allah dželešanu, za da vi imate bogobojazljivost. Potom Allah subhanahu wa ta'ala mu se obraća i na Allahovi otprateni Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. U prvi od ajet u sura Al-Ahzab vika Allah dželešanu ja ejuhan nabiju tekillah, o Allahov prateniku, ti plaši se od Allah, ti imaj bogobojazljivost. Gleda me, počituvani vernici, deka Allah dželešanu i na Allahovi otpratenik Muhammed alaihi salam i na prethodnite narodi i na nas ni nareduva nije da imame bogobojazljivost. Za da dobijeme bogobojazljivost i da bideme so takvalog, ovaj post nas će ne napravi nije da vsademe vo našite srca takvalog i bogobojazljivost. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ni kažuva i opštenito na site luje da se plašat od Allah dželešanu. Zato ovo sura En-Nisa prvi od ajet Allah dželešanu vika ja ejuhan nasu teku rabbekum, o luje vi plašete se od vašiot gospodar. Zato najmnogu što će vlezat vo džennet se onije koji što imale takvaluk, koji što imale bogobojazljivost. Zato Allah dželešanu vo sura Az-Zumer 73. ajet ni vika وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. I oni koji se plašeja od Allah dželešanu, koji što ima takvalog, tije vo grupi i vo družini ke vlezat vo džennet. Zato, počituvani braća i cenete sestri, ovaj post ima mudrost i prva ta mudrost na toj post nije da bideme bogobojazljivi i da imame bogobojazljivost i da se plašeme od jedinstveniji od gospodar Allah dželešanu. Potom vtora mudrost što ima ovaj ibadet, ovaj post, što nije go praveme vo ovaj mubarek mesec Ramazan, preku toj post Allah dželešanu saka da ne napravi nije da bideme iskreni, da imame ihlas, da imame iskrenost vo našiot dunjalučki život. A postot najdobriot ibadet što može nas da ne popravi nije da bideme iskreni. Bideki drugite ibadeti nije gi praveme javno. Odeme vo džamija, site nas ne gledat. Davame zekat, na kogo sme mu dale zekat, tije već je zna deka nije sme dale zekat. Koga odeme na hadž, site zna deka nije sme otište na hadž. Dodeka so ovaj ibadet, so postot, ne znaje niko i to ostanuva pomeđu nas i jedinstveniji od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Vtora mudrost što ima ovaj ibadet, ovaj post što opraveme vo ovaj mubarek mesec Ramazan, Allah dželešanu saka da ne napravi iskreni da bideme vo našite dela. Treta mudrost što ima ovaj ibadet, ovaj post što opraveme vo ovaj mubarek mesec Ramazan. Preku toj post Allah dželešanu saka da ne napravi nije da bideme strpljivi, nije da imame sabur vo našio dunjalučki život. So sabur, so strpljivost nije ke uspejeme i vo ovaj dunjaluk i vo inni od svet. Bideki i vo ovaj dunjaluk i vo ovaj naš dunjalučki život imame nekogaš situaciji koga Allah dželešanu nas ne ostava nije da bideme na ispit, ne ostava može bi siromašni,
не остава ние некогаш да бидеме болни. Затоа, за тоа нешто да го прифатеме, мораме да имаме сабур. Мораме да бидеме стрпливи. А преку овој пост, Аллах Джелешану нас сака да не направи и да всади во нашите срца, ние да бидеме стрпливи. Бидејќи, за да го оставиш јадењето и пиењето и ово дуњалучко уживање во овој дуњалучки живот, да ги оставиш овие работи, треба да имаш сабур. Затоа саброт и стрпливоста се дели на 3 вида. Прво, сабур во послушност на Аллах Джелешану. Сабур во некои работи, ако ние ги направиме, ќе се огрешеме према Аллах Джелешану. И сабур, стрпливост да имаме кога Аллах Джелешану нас нешто ни одредел, ние тоа да го прифатеме. Дали е добро или е лошо, ние секогаш знаеме дека тоа е од страна на Аллах Джелешану. Затоа, почитувани верници, оваа мудрост што го има овај пост е тоа што Аллах Джелешану сака нас да не направи ние да бидеме стрпливи, а за саброт ни кажува единствениот Господар Аллах Джелешану како нас ќе не наградет. Затоа во сура Езумер 10 ајет Господарот Аллах Джелешану кажува: "Иннема юваффас сабируна аджрахум бигајри хисаб." Навистина Аллах Джелешану ќе ги награде оние кои што имале сабур и кои што биле стрпливи без мерка. Така ќе ги награди Господарот Аллах Джелешану. Затоа, почитувани верници, овај пост што ние го правиме во овај мубарек месец Рамазан има мудрост Аллах Джелешану нас да не направи ние да бидеме стрпливи Аллахови робови. Потоа, друга мудрост што има овај пост, овај ибадет што ние го правиме во овај мубарек месец Рамазан, да дознаеме колкави се тие немети и благодети што Аллах Джелешану нас ни ги дал во овај дуњалучки живот, ние да јадеме, да пиеме, да се облекуваме и ни дал благосостојба во нашиот дуњалучки живот. Затоа преку постот ние дознаваме за тие Аллахови благодети, дознаваме како е тешко да немаш да јадеш и да пиеш, како е тешко да бидеш гладен и да бидеш жеден. И со тоа нешто, и со овај пост, со овај ибадет, што ние го правиме во овој мубарек месец Рамазан, се сеќаваме на оние луѓе, на тие сиромашни луѓе, како им е нив во нивниот живот кога не можат да јадаат и да пијат. Затоа преку тој пост што Аллах Джелешану и ни дал некаква мудрост, а таа мудрост е ние секогаш да се сеќаваме на оние кои што Аллах Джелешану ги оставил на искушенија. Потоа имаме друга мудрост што Аллах Джелешану ни го пропишал овај пост, овај ибадет во овај мубарек месец Рамазан. Преку тој пост Аллах субханеху ва таала сака да го поправи нашето здравје. Затоа ние имаме корист душевно. Имаме корист душевно од тој пост и тој ибадет што ние го правиме во овај мубарек месец Рамазан. Имаме корист телесно со тој пост кој тоа најдобро можат да го објаснат тие кои што се стручњаци и тие кои што им е професија медицината и кои што тие се занимаваат со тоа нешто и знаат најдобро какво влијание има постот за нашето здравје. Имаме корист од овај пост, од овај ибадет и во нашето општество. Има некои мудрости, а тие мудрости се Аллах Джелешану да не направи ние да бидеме прецизни луѓе. Ние да бидеме прецизни луѓе, зошто? Бидејќи
Preko ovaj post Allah Đelešanu saka da ne popravi. Zašto nije posle imsak ne jademe? I zašto go čekame vremeto do iftar? Znači Allah Đelešanu saka nas da ne popravi i vo naši dunjalučki život nije da bideme precizni. Ima mnogo mudrosti što može da se kaže, ali ovo je nešto nakratko što možeme da okažeme. Gomoleme jedinstveni od Gospodar Allah Đelešanu da ne napravi od onije koji što go koristat ova nešto, ova šansa što Allah Đelešanu nije dal i im je dal. Gomoleme jedinstveni od Gospodar Allah Đelešanu da ni dade sila i kuvet, nije da gi sposteme ovije mubarek denovi. Gomoleme Allah Đelešanu da ne napravi iskreni Allahovi robovi. Gomoleme Allah subhanahu wa ta'ala da ve nagradi site vas za vaše to vнимание, za vaši od sabor. Allahumme amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.